roditelj. Ko je to? U ranom djetinjstvu obučeš njegove cipele i osjetiš koliko su njegove cipele velike, a koliko su tvoja stopala mala. Staviš njegove naočale na svoje oči i osjetiš posebnu veličinu i gordost. Obučeš njegov kaput i osjetiš strahopoštovanje te dostojanstvo. Naumpadne ti neka bezvezna stvar i tražiš od njega da ti je donese i on to učini sa najvećom radošću i pobrine se da ti to donese bez traženja zahvalnosti. Vrati se kući s posla i sa osmijehom te privije uz svoje grudi, a ti ne znaš kako je proveo dan i koliko je poteškoća i problema imao u tom danu. Danas kada si odrastao, ne oblačiš njegove cipele jer su stare i ne sviđaju ti se. Prezireš njegovu staru odjeću i stare stvari jer nisu po tvom ukusu. Svaki njegov govor upućen tebi doživljavaš kao ukor, a njegova pitanja o tvom stanju i životu doživljavaš kao miješanje u tvoje poslove, pa ti to smeta. Njegovo kretanje po kući stvara ti nelagodu, a od njegovog govora osjećaš gađenje. Kada zakasniš, on se brine za tebe pa te kritikuje kad se vratiš, a ti zbog toga osjećaš tjeskobu i poželiš da nije s tobom kako bi imao više slobode. Podižeš svoj glas prema njemu i nanosiš mu bol svojim odgovorima, a on šuti, ne iz straha već iz ljubavi. Ti si do jučer zamuckivao u govoru i griješio si u izgovoru slova, a on je tvoje greške sa osmijehom i radošću prihvatao. A ti se danas uzrujaš i osjećaš nelagodu zbog njegovih mnogobrojnih pitanja nakon što su mu zbog starosti oslabili i sluh i vid. Tvoj roditelj se brinuo o tebi kad si bio mali i kad si porastao i dok si se školovao. Brinuo se roditelj o tebi u teškoći i lahkoći, u svakom stanju, pa uzvrati mu dobročinstvom barem u njegovoj starosti i bolesti. Ibn Abbas radijallahu anhu rekao je: nema vjernika koji ima oba roditelja i koji osvane čineći im dobročinstvo, a da mu Allah ne otvori dvoje džennetskih vrata. A ako se na njega naljuti jedno od njih, Allah neće biti njime zadovoljan sve dok roditelja ne zadovolji. Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je rekao: kada bi kod Allaha postojao manji izraz nezadovoljstva i neposlušnosti roditeljima od uf, Allah bi ga zabranio. Navodi se da je neki čovjek došao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i rekao: o Allahov poslaniče, moja majka je ostarila i onemoćala kod mene. Hranio sam je i pojio, prao i nosio na vratu. Jesam li joj se odužio? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem mu reče: ne, nisi se odužio ni 100 dio onoga koliko si obavezan, ali jesi napravio veliko dobro i Allah će ti veliku nagradu dati. Dijete je obavezno poslije svakog namaza upućivati dovu Allahu dželle šanuhu da oprosti grijehe njegovim roditeljima govoreći: gospodaru moj, smiluj im se, oni su mene kad sam bio dijete njegovali, nagradi ih zbog toga oprostom. Muhammed alejhi selam je rekao: kada čovjek umre, prekinu mu se sva djela pisati osim u 3 slučaja, a to su trajna sadaka, znanje od kojeg ima koristi i dobro odgojeno dijete koje će moliti za oprost grijeha.